nini? Wahamba nini ekhaya? Mina ngihamba nini? Wahamba nini ekhaya? 2010. Ngubani? Ufuna wezondina wena. Uyena Ulinge. Shabe washings zabantu. Ufuna ini? Ozanyela wena. Wena isabelani. Sabata wena nabantwana bakho. Sihlatshela ubani izingane ekhaya wena fulani? ngicela siphumele ngapha ngoba ngibona uyithathela abantu. Mama, ukungichayela. oh mama, ngixhosa noba ngumxhosa mama. Umxhosa washo mama. Wakwangitshela ngobaba mina. Uba Wakwangitshela ngobaba. Cause uhlezi ukwada njalo efunga njalo ngikhuluma ngobaba. Njalo ngikhuluma ngobaba uyakwada. Nganini inkinga yakho? Umuntu omdala. Umuntu omdala mama. Ngikhulisile. Mama. Ngenza njani? Mama. Ufunani? Ninjani? Yebo. Ndiyaxolisa mama, thina sisuka kuDuyazi TV. Yebo. Yebo, ndiyaxolisa ukuthi ngiyabe ngifunela umntwana. Uye ngoba lempheki. Okay. Umncisha ithuba lokuthi mina ngibe ingane mina. Wangenza ngaba mdala ngisaseyingane. Wangithwesa ama responsibilities wakho. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ningu-LAVAWS Pronounce Lover singumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nsokulayita mshanami. Well guys, this is Duyazi TV. As you know, it's your boy LAVAWS Pronounce Lover singumkani. Guys, namhlanje sibhalelwe ngumy brother lana. My brother uthuna ingxako nayo okucela nje ukuthi Duyazi TV imncedise ngayo. Ndathi ke andizuba mde kakhulu ngoba I'm tall already, as you guys know. Masizivele istory sininzi apha kuyo my brother. Bhuti wami kunjani? Asiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila nami bhuti wami. Bhuti wami ngiye ngayifunda imessage yakho lapho kuDuyazi TV mawusibhalela lapha epagini lethu. Ngathi nga-understanda lokho engi-understandile wena bhuti wami ngalendlela yabo. Kodwa ke bengithanda ukuthi okuninzi ngoba khona ababukela basibukele lana yabo. Bengithanda ukuthi okuninzi at least ungisharele kona sokwazi ukuthi sidila ngani. Bengicela nje ukuthi ubhuti wami ezintroduce ukuthi ubani igama why sibhalele namhlanje la kuDuyazi TV. Okay, ngiyabonga bhuti. Soqala nje ngokubingelela ababukeli emakhaya. Okhulumayo Wandile wakamkhize. Ngibhalele iDuyaza la cause benginenkinga ebenginayo. Ngisuka ekhaya eKZN njengoba ngila eGoli namhlanje. Benginenkinga nje bengifisa ukuthi iDuyaza ingisize kakhulu ngayo. Nginenkinga yamama wami la. Umama wami usenesikhathi eside kakhulu wahamba ekhaya since sisebancane, wayehambe umuntu ezozama umsebenzi khona ngala eGoli. Ngesimanga sokuthi ubaba umuntu ebesikhule singamazi. Even yena umama sembuza ngobaba ubedinwa kakhulu bengafuni even ukukhuluma ngaye, so sayenda lapha nasisiyekele ukumbuza. So manje inkinga wena bafula uma njengobe la umini firstborn ekhaya. Oh, wozala kuqala. Yeah, kunama siblings akhona ezemva kwami. Wona at least asake esikoleni, mina ngidrope out even esikoleni cause kumele ngikwazi ukuthi ngibeke isonke etafuleni laba bezemva kwami bakhona ukuthi badle. So nami mfethu ngiyahluleka man, ngiyafisa ukuthi at least abe khona uma cause ngiyezwa kuthiwa naye la uhlala kweminye imikhukhu ekhona la and angiyazi and but kuthiwa nesimo sempilo asikho right kuyena. But at least if ekhona even asafuna ukuthi abe khona for imali or in, but akabe khona nje for thina ipresent yomzali siyayidinga as laba abanye basebancane kakhulu. Abanye amantombazane bangena esikhathini angazi ngizokwenza kanjani. So siyamdinga umuntu omama ekhaya ozoba khona sigayida silungisa sitshele wrong no right. So angani abafethu beningangisiza yini ngalokho? Yeah, no mfethu sokwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncedise mfethu ngoba ikhaya yazi ikhaya kusiyikhaya mangaba kekho umuntu omdala mhlawumbe umuntu ongumzali ozokwazi ukuthi bonise izingane ezifundise. Uyabona wena mfethu, ngiyabonga ukuthi usibhalele la eshowini yethu ukuthi sizame nathi ngemizamo yethu ukuthi sikuncedise wena mfethu. Bengicela ukubuza, ngiyaxolisa webhuti ukuthi mhlambe ngikuxoxe manje ngikubuza imibuzo ngazi ukuthi udinekile ngalendlela. Uyabo, ngiyazi ukuthi usakhathele ngoba sikulande manje Park Station ukhathele ngalendlela okhathale ngayo. Kodwa ngikubuza nje ngoba ngifuna ukuthi ngiunderstand kule situation esithila nayo namhlanje. Yabo, uma yena makasuka emakhaya unexesha elingakanani esukile emakhaya? Ngiqale lapho nje. Seside bhuti isikhathi ngoba ngaleso sikhathi bengifunda ugrade 8. Ingane yasekhaya yokugcina ibineminyaka eyi4 ibingangena even esikoleni. So kuze kube manje because ngicabanga ukuthi yona even angaqhamuka imazi ngeke izimkhombe. Ngeke izimkhombe. Usenesikhathi ikhulile even mina izidideke isibaba kumina ithi ma kusisi wami because ayinayo umuntu ezothi ma kuyena yona yazi ukuthi umuntu manje namabele umama yabona. So naye ngiyafisa ukuthi ibe nayo uma wayo abe khona ayikhulise ithola uthando bafethu. Angazi ngempela ngiyanicela nje
ningisize bafethu seniyithemba lami elokugcina sengizame kakhulu lokho ningizama ukumthola cause ukhona umunye umuntu onokufika ekhaya ekhuluma ngayo ukuthi unokumbona but mase ngifuna ukuthi angisiza kangisiza kunalokho uhlekisa ngaye ukuthi uphila impilo ebhidayo egoli so wayilokho mfowethu akungiphathi na kahle ukuze izinkulumo ezikanjalo ngomzali wami so ngiyafisa ukumthola mhlambe nami ngathola ukuthi ngibuyele esikoleni mhlambe sibe nengempilo engcono. No ngiyaxolisa mfethu yazi ibhlungu le ndaba the way uyichaza ngakhona mfethu ngiyaimagine ngiyayibuza ukuthi umzali mhlambe yini le emngenelele engasacabanga izingane zakhe mhlambe ubambekile la ukhona eGoli uyabo into esifana nalezo ngobe lana eGoli njengamanje but wena mfethu into engayisho kuwena ngiye ngazama ngendlela zami uyabona wena ndoda ngumfethu ukuthi ngizama ukuthola ukuthi mhlambe uma singamthola kweyiphi indawo into efana nalezo uyabo but ngiwutholile wona umkhondo wena bhuti wami yes bhuti wami no akuzolunga wena nkabe yami ngoba manje ibhlungu le ndaba the time nami ngifunda ku message ngeke ngayicabanga ngathi cause kuyenzeka at some point guys uthola ukuthi mhlambe umntana sekagcina eyithola kuma drugs abanye abantwana begcina beyithola sebelahlekile ngendlela abalahleke ngayo net because umuntu okumele ukuthi ebekhona lapho for bona ebafundise akekho ngoba niyazi ukuthi umzali uyena ozala abantu and uyena onemfundiso kubantwana nguyena ozobafaka endleleni ngalendlela ozobafaka ngayo ngoba uyasho umfethu naye ukuthi ubaba akekho empilweni yakhe umuntu onguyena omthembile ngumama and ibabhlungu manje mase ngabe kuyahlekiswa ngesimo senu wena mfethu ukuthi nenze na umama wenu uyasokola le eGoli akekho umuntu engamphatha kakuhle leyo nto mfethu yabo ngoba la eGoli kunzima ngendlela ezinzima wena bhuti wami unokuhlala boma over 10 years ungathola umsebenzi kodwa angazi why umaye kwenzile lokho okwenzile wena mfowethu mhlambe yena uzosichazela ukuthi why because I believe ukuthi bebekhona abantu abangamnceda ama transport into efana nalezo omhlambe bhalela uhlelo lwethu la ku Duyaza TV ukuthi guys bengicela ukuthi ningincede ngihambe ngibuyele emakhaya nginamali yokugibela into efana naleyo yabo so understand ukuthi why ezokuhluphekisa wena ube inhlekisa le emakhaya usemusha kanje wena mfethu yabo but ngoba ngikuthembisa wena mfethu ukuthi sisamile ngendlela esisama ngayo ukuthi sithole lo mkhondo ukuthi uma ukuphi yabo so ngiyathemba ukuthi mhlambe yena uyena ozosichazela into eziningi uyabo masuka lana wena ndoda ngumfowethu umfowethu yena ngoba uyasho ukuthi kunengane encinci nibangaki uma sibathathu bhuti nibathathu and lo mncinci mhlambe okwamanje usesesikolweni naye yebo sake esikoleni wenza grade 3 njengamanje wenza grade 3 and I'm sure ukuthi yonke into inzima wena bhuti in terms of ukuthi nokuya esikolweni because uyakubone ngiyayazi leyo situation kukhona abantu engibaziyo bake bafika kuleyo situation uyangithola ukuthi uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uyafunda mayingabe akana sikhaftino siphethe mfethu ukuthi uhambe naso esikolweni uthola ezinye izingane sezihlekisa ngaloko ukuthi awuna sikhaftino siphethe uyabo but sizokwenza konke okusemandleni wena mfethu ukuthi simthole umali ongakhona angazi ubhuti if awumind ukuthi njengamanje sihambeni webhuti ngoba ula eGoli ukuthi sizoyidila nayo le ndaba ngendlela engakhona so angazi ubhuti if awumind ukuthi sihambeni njengamanje siye ngakhona check iyona into engiyizelela so ngingakujabulela kakhulu lokho alright no asikho stress webhuti ungangilinda nje lapha emotweni sithole into yokudla ngoba bewukhala ngokuthi ulambile nokulamba sithi amajide bekutholela into yokudla on our way siyofika ngale ngiyabonga kakhulu bhuti akuna stress webhuti ungangilinda njengalapha okay guys so into soyenza njengamanje ngizohamba nobhuti wami ngoba niyamove umfethu uyakhala ngalendlela okhala ngayo and le nto iyangithasha nami because ngoba ngisho kwasekuqaleni ukuthi sometimes ingane ezinye ziyithola sezikuma drugs ziyithola mhlamba abanye makumntana oyintombazana sekadayisa ngomzimba mhlambe sekabhema ama drugs uchaya insangu uchaya whatever because akekho umzali akekho umuntu oyinhloko yomzi okwazi ukuthi baxelele ukuthi mntanami this is wrong lento akumelanga uyenze but into soyenza njengamanje siyiDuyaza TV sizomthatha my brother sambe naye siyofika ngale kumama because ngiyufumene umkhondo mina la ungakhona ukuthi bathi umama uhlala komuphi umkhukhu uhlala endaweni and mabe ngichazela yona akusiyi situation enhle la ohlala ngakhona uyayibo so ngicela ukuthi wena mbukele lapha emakhaya ungayindawo uhlale la ohlale ngakhona I'll be back just now. Thatha
Well guys, ndiyabulela kuni nonke ukuthi nihleli apha emakhaya zange niye ndawo. Well sifikile la umama endithe ndiyafunisa umkhondo wami ukuthi singamfumana ngakuphi nendawo safumana ukuthi uhlala khona lana umama. So songena njengamanje sibone ukuthi mhlambe ubhuti wami singamnceda kanjani. Bhuti wami bengisacela singene ngaphakathi mfethu. Bengicela mngani yakwethu ukuthi whatever is gonna happen inside ngicela ukuthi singamlwisi uma sithethe naye njengomama ukuthi understand naye ukuthi nimdinga ongakanani empilweni zenu yabo. Ngizokwenza kanjalo bhuti. Ngiyajabulela lokho bhuti wami. Bengisacela singene. Angazi sizoya mhlambe. Angazi. Eish. Andile. Qoqo. Oh. Intoni ngalaba yaxesha? Ngubani? Ma yonke uyibuza le. Awuzondina wena. Uyena ngithi. Ufuna Hlabe washinza abantu. Ufuna ini? Ozanyela wena. Wena isihlabelani. Sapata wena nabantwana bakho. Sihlanjelwa ubani izingane ekhaya wena fulani. Ngicela siphumele ngaphandle ngoba ngibona kuyithatha labantu. Mama. Ukungiqhela. Oh mama, ngumXhosa noba ngumXhosa mama. UmXhosa wayasho ngumama. Unyela ufunani? Ufunani wena lana? Ufunani wena lana? Mama, okay mama. Nini? Wahamba nini ekhaya? Mina ngihamba nini? Wahamba nini ekhaya? 2010. Manje ke awubuyi ngani ekhaya? Ngathi ncinci. Awusazi. Ngathi imali ngathi uphuza. Mama kaniki imali andi. Mina uthangwa ngubani ekhaya? Uhlalele kona ukuphuza la. Mama. Angiphuthanga umuntu omdala sanibona. Umuntu omdala sanibona. Okay sawubona umuntu omdala. Umuntu omdala ngathi yasilwisa. Mama. Ufulani kanjani? Ubutata khona. Ngiyaxolisa ungadlula bhuti omdala. Yeah, ungadlula bhuti siyaxolisa besele nje umama. Awungadlula nabantu. Mama, yabona manje mase ungathi sikhoze attention la. Lalela, lo mntana nonkulisela ungangala lo mntana. Mina. Cela nithethe kahle nalo mntana. Ndikhulisile andi. Umuntu omdala. Mama. Ndikhulisile. Yenza njani? Mama. Ufulani? Ninjani? Yebo. Ndiyaxolisa mama thina sisuka kuDuyazi TV. Yebo. Yebo ndiyaxolisa ukuthi ngiyabe nifunela umntana. Uye ngoba lemphiki. Okay mama ndiyambona ukuthi mhlambe ngathi akekho right. Ma ufulani andi? Okay ma. Ufulani? Ingane yakho. Okay ma. Wena unomntana ngachaza ma ubani ngubani? Unomntana nkazana ngaphandle. Ukhuliswa ubani? Ukhuliswa ubani? Baba kukuphola ngicabange ngani? Guys ngiyayibona le situation umama ngathi akayiva le nto size kuye sithetha naye kakuhle ngendlela Baba yena umenza lento undenza yona. Mama. Wakwangitshela ngobaba mina. Uba. Wakwangitshela ngobaba. Because uhlezi ukwata njalo ifingi njalo ngikhuluma ngobaba. Njalo ngikhuluma ngobaba uyakwata. Nganini inkinga yakho? Ufuna ini lana? Yini ufuna lana? Mama, uyakhaya uyakhulisa izingane zakho. Ngiyeke even isikole mina for izingane zakho ma. Ngiyeke isikole mina for ifuture yami. For izingane zakho. Okay ma. Andile. Ngicela mina ngithethe naye. Khulisile mina. Mama. Uyayazi ngokuthi 7 December unqoba impahla ezinhla. Umama guys umama unxilile and andiyazi uba uzokwazi ukuthi understand kodwa ke uzangithini libulale benginxayeni. Mama Yandile. ngicela ngimamele umuntu omdala ngoba bendisho uba sisuka kuDuyazi TV ubhuti wami la usibhalele ngoba enenxaki yokuthi akakuboni ma awugoduki nogoduka ubashiye nje bengabantwana abakwazi ukuthi abanomuntu ozobaguide lifeini. That's why silana umuntu omdala bengicela ukuthi ungamlwisi ubashiye nomakhulu wami ubashiye nogogo wabo uyaphosisa makhulu ekhaya uyazi ayikho nalekho akho makhulu akho lutho ngabani lapha eyami nina inkinga yenu nithatha abantwana bobrother bami awutyapha imali epay kagogo ayibingazukulingane kulo mama. Okay umuntu omdala mina ngicela ubuza umuntu omdala anisoze nilingane ndithini mna uyayazi ziyathumela imali uyayazi kuba i-true Andile mina ungamphenduli ngoba ndiyambona mama ngicela unimamele umuntu omdala uyabona Andile ngobe lama uyakhala ngumntana wakho yamazi bayakudinga empilweni okay umuntu omdala intoni ekwenza ungagoduki mhlawumbe hayi sami ngagoduki mina cha aba yonke into ngizoyithatha imali yogoduka
because ungabaxeleli at least wayengabafoneli because abakwazi uhlalaphi ngoku ede fike apha eGoli ufike ngoba wena akakwazi uhlalaphi kwamele ede bhalele thina ngoba ndishilo kuba siyiduyazi TV sinceda abantu xa bebenamba wayexa befuna ilantika uthi ungafakela imali beyazi uyayifaka nale mali uyayifaka mali lo sabona manje oba yikutshela uneminyaka yabona ilasiboni yakhe mhlambe naye akayazi ngisho kuyazi ilasiboni yena ke ilasiboni yakho uyayazi kona if uyaqhamuka la ngayikhomba uthi nanga umntanami ngeke uzumkhomba ukhuliswe umina ngayeka isikole mina ngayeka ifuture yami ukuya esikoleni njengezinye izingane ngakhulisa izingane zakho oyishiyile wena namhlanje uzokhuluma phambi kwabantu kanje uzosikhona imali oyifakayo ekhaya uyangathi mina uyakwazi anongakwazi ngoba ngumntana wakho lona ozemva kwami uyakwazi lo oza emva kwakhe yena uyakwazi akakwazi ukugcina hayi kaloku usebenzela nini xa kuthi nobheka uyathumela na okay umuntu omdala naba into ongayiunderstand into ongayiunderstand okay ngicela into ongayiunderstand umuntu omdala yazi intoni ukuthi wena umntana wakho akakulwisi that's why elana namhlanje uyakhala qha ngokuthi wena njengomzali bayakudinga njengomzali ilasiboni yakho ayikwazi nabo ngibani xa ungavela kungoku uthi ngeke izikukhombe iku grade 3 uyishiye igqibo zalwa ma isenezi month ulapha eGoli uhlela wenza nix uyasebenza mina songisebenze uyayibona ke intoni engagodu ndinelanti kunespinal cord abantwana la kunemali oyifumana so ngokufumana imali ku10 ndarent abahlala khona wayizorent eGoli umze ekhaya thithini bandithatha bona bandinde webalenza hayi le mali ungayisebenzisi uye emakhaya apho ngapha undenzani kodwa okay ma ningadlula abantu abadala siyaxolisa mani besizela umali asizelanga nisiyaxolisa yabona manje angilwi nawe yabona ngathi manje ngiyayithoba kuwena ma ngiyakuthoba kuwena ma siyakudinga udingwa izingane nginempilo kumele ngiyiphile izingane kumele zikhule kumele ziye esikoleni kumele kuyimanje ingane leyo sibili ibingena kuma periods mina ngasaba ngayitshela ukuthi mhlawumbe ilimele cause angazi kwenzakalani awu ma uyayiunderstand kodwa lento siyakucela mama ufike kumina ekhaya ngitshela ukuthi uphuma ikhaya kumele ngithini bengimele abone wena uma wakhe ngithi unini wena nje uma wakhe okay ma ngicela uunderstand le wandile yabonga andile umama ngathi okay mama yazi ingxaki intoni wandile ukuxelela lento uthetha ngama pets ma ngumntana ngumfana lo and no it's not about ukuthi makathenge it's about uba wena njengomuntu ongumama ube khona ngoba umama xa ngabe umntana wakho ngayo yonke into hayi ngalokho ngihlukumeze ngayo yonke into umncisha ithuba lokuthi mina ngibe ingane mina wangenza ngaba mdala ngisaseyingane wangithwesa ama responsibilities wakho but namhlanje mase ngifika ngizocela nje into eyi1 ukusicela sibuyele ekhaya angazi even ukuthi uyaphuza utshwala usuphuza utshwala usuwenza zonke izinto esingazazi cela ungixolele ngiyacela uxolela mama kuthiwa sifike ekhaya ngicela uqale la ma uyambona sothetha ekhaya ngithi uyambona umfana wakho mhlanje ngumfana uyathandeka ma uyenza kanjani umntana oyintombazana ma uyayazi xa ingabe bakhula sebengena exesheni ungena esikhathini kwamele wena njengomama ngumuntu waqala ozoyibona and uyayazi uba uzoyenza kanjani lo nto ngiyaxolisa ke ngoku akanokwazi ukuthi ilungise leyo nto ma ndiyaxolisa ma okay ma okay ndiyacela ma is it possible asambe sekhaya ma into esifunayo qha umama uhlala nabani apha uhlala nabani apha isihlalela nje ngiyahlalela uyasivumela uba thina sihambe nawe igrand andile okay singa ukuthi angikafikeleli kule minyaka ukuthi ngidala so imali endiqola andilele egrand lahlunyezwa yithiphe bantwana niyazi noma bendifihlele ekhaya so bengenza kanjalo andile askiss boy uxolisa ma ndiyaxolisa please mama ndiyaxolisa okay ngicela undenzele ifavor ma andazi bengicela singahamba kona sigoduse kwangoku ingxaki kukhona apho kumele sinxamele khona if it's possible ma ungangena noWandile lapha endlini niqoqe izinto sikwazi ukuthi sihambe ndiyakucela umuntu omdala
Okay. Andithi akhonto ezi-heavy xa ingabe khona sokwazi ukuthi siyithathe yonke. Ngiyacela Wandile, ngicela ukuthi ungene nayo mani niqoqe whatever niqoqayo sizokwazi ukuthi sihambeni. Ungangena nayo ma endlini. Guys, niyabona nani sifikile lana and uma bengathi akekho emqondweni kakuhle but I'm glad ukuthi uze wa-understand le situation because okwangoku ubhuti wakhe uyasho Wandile ukuthi umntana wakhe umntana oza emva kwakhe usebenzisa amaphethi. Okokuqala ngumntana ongumfana lo akayi-understand le situation mayingabe intombazana ingena kuma-periods uthi kwenzakalani yena ucinga fanele ulimele xa ibona igazi into efana naleyo. Hence I'm asking umama ukuthi mama wena njengomzali ufila kanjani and ayingumama kuphela. Ndiyazi khona abanye abantu abagoa through the very same situation balahlwe ngomama babo and andiyazi ukuthi umuntu ongumama ubalahla kanjani abantwana. Wazi ukuthi unomntana omncinci, wazi ukuthi unomntana abathathu obashiye emakhaya, uprefere wena ukuthi uzobhatala irent apha eGoli while list uhola imidende ngoba uyakwazi ukuthi leyo mali ngakusebenzela usemakhaya uzokwazi ukuthi uvuse ikhaya usabantwana bakho esikolweni uhlaleleni umama. So into soyenza thina as iDuyaza TV, iDuyaza TV sizoya le sizothatha umama sambe naye siye naye emakhaya ngoba niyabona nani ukuthi uyaqoqa lapho noWandile somncedisa ukuthi eqoqe. Mangabe unenkinga nawe lapho umbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Duyaza TV .co.za sizokuphendula sikhona ku YouTube sikhona ku TikTok uya Duyaza TV yonke indawo. Mangabe unenkinga izokwazi ukuthi mayingabe uyishare ne video yethu izokwazi ukufinyelela nakwanye abanye abantu abanengxaki efana no my brother sokwazi ukuthi sibancede ngoba ngiyazi ukuthi there is a family right now that's going through the very same situation. Ngiyazi ukuthi khona umntana obukele right now onomama oyenza lento eyenziwa ngumama right now and uyafisa ukuthi mhlambe engafumana uncedo. Well sizokunceda thina siyiDuyaza TV. Into soyenza njengamanje soqoqisa umama lana sihambe naye simgoduse emakhaya eyobona izingane zakhe. I'll see you guys on the next episode. Thosha.